mlekara je definisana kao mini mlekara, što znači to je mlekara malih kapaciteta. Zenit u našoj preradi je neke 2 tone dnevno. I zapravo ono što je interesantno i što treba da bude pomenuto kad pričamo o mlekari Naša Zlatka, to je da su tu prepoznati mali proizvođači sa udaljenih pozicija, dakle kategorije ljudi i proizvođača koje tržište kao takvo ne prepoznaje, a mi radimo na taj način da znači činimo sve da ljudi ostaju na svojim pragovima, da ostaju na svojim imanjima i da nevezano za količine mleka koje proizvedu, a definitivno su sjajnog kvaliteta, znači oni budu prepoznati i podržani sa naše strane. Tako da ponavljam, znači to je nekih 2000 litara maksimalno dnevno od 40 kooperanata. Taj broj se menja u plus ili minus 2-3. Kapaciteti ove mlekare će, ja pretpostavljam, ostati na ovom nivou. Ono što jeste specifičnost i što je projekcija za budućnost je da ova mlekara postane mlekara sa organskim proizvodima. Mi sad imamo organsko mleko, od koga još uvijek ne pravimo gotove proizvode, ali kao pasterizovano ga već prodajemo, tako da to je onako početak, ali se nadamo da ćemo u nekom momentu stići da svi kapaciteti budu organski, odnosno svi proizvodi, odnosno svi proizvođači da će u jednom momentu postati proizvođači koji su prešli iz konvencionalnog u organski način proizvodnje.